duygulandım. Benim için pek zor bir vakıa. Pek tarihi vakıa. Hem bu bir simbol. Babayımın bulması mühim. Lakin daha ehemmiyetli bunun bir simbol bulması bu heykelinin. Kita zarga bittik. Автором многочисленных трудов по истории и философии права сыграли. Tatar halkının korunet ve çakısı Sadri Mahsudi Feminem bunda İstanbul Parkı'nda heykel açabız. Также он был близким советником основателя Республики Турции Мустафа Кемаля Ататюрка и также внес значительный вклад в основание юридической правовой школы Турции. 20. yüzyılın başında Türkiye'ye gelerek bilim, tarih, kültür ve sanat hayatına önemli katkıları olmuş Kazan Tatarlarını da bu vesileyle saygıyla anıyoruz. Он переехал в Турцию в начале 20 века и внес значительный вклад и в культуру, и в историю, и в право Турции, и поэтому мы вместе с нашими татарстанскими братьями большим уважением чтим его память. Bu heykel sadece Sadri Mahsudi'nin değil, aynı zamanda Yusuf Akçura, Akdes Nimet Kurat, Reşit Rahmet Arat, Ayaz İshaki, Abdülreşit İbrahim ve Adile Aydan'ın da anısını yaşatacak. Я думаю, что этот памятник символизирует не только память Садри Максуди, но также и ряд выдающихся деятелей татарских, как Юсуф Акчура, Агдес Нимет Курат, Решит Рахмет Арат, Аяз Исаки, Абдул Решит Ибрахим и Адиля Айдан. 1000 yıldan uzun tarihi bulunan Kazan'a bu anıtın, bu parkın kazandırılmasında emeği geçen Tataristan makamlarına, Sayın Cumhurbaşkanlığı ve diğer yetkililere, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Bütün emeği geçenleri kutluyoruz. Я хочу поблагодарить всех, начиная с уважаемого президента Республики Татарстан, мэрии города Казани и мэрии города Стамбула, и всех тех, кто внес свой вклад в то, что тысячелетний город Казань украсился новым таким памятником. Ümit ediyorum ki bu ve buna benzer kültürel ortak değerlerimiz, ortak geçmişimiz gelecekte daha fazla ekonomik ilişkilerle, daha fazla yatırımlarla desteklenecek.